Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek kule March ni som thum sang ni som ni paru kania Iran US le Israel in be na kalme ka thu thar aum bel zela chuti rual chuan thil thleng te hi railo te chungin adang lam ve zunga tuna in tona kalme ka hian US President Donald Trump patan po hian du thlan tur anei hi akhir chhota viau maya tin kan rin ai takin Iran hi an lo chet heya tuna po hian an missile le drone te mun thuma thena mun ni vel bak an lati chiat sak lo ni in an soya hetiang ani wang hinge ni an ma ni puitu hel ho te an ron cha chuak chho ve zel mai boxia rin ain Iran hian beina an la kalnat pui thei khop maya an news ngai thak tura hian mitam tak chuan Iran itan te po min ron ti vele mai thei ma se heng hi media lian le rin tlak zok tena an ron ta lan dan ani mewa wangin kan ngai dan khachu kan ngai dan lo ni mai ta se news kan hu angte kan ron ta lang dona boruak kaldan han thlir hian he in do na hi tun ayana sajok hian al chuak lawang ti po soi thei ani lovani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon chimlama sipai te malak na invasion chu tizau turin thupek achhuata a Israel mar lamram ri himna atan security buffer zone chu zau bel turin sipai ho tu te akhilani he thutuk na hian mar lamram ri ven himna ti chakle din mun thak nanglam vek atum thua soibokani Iran Parliament Speaker Galibaf chuan US sipai ta chu leilama anron lu hun anlo nga aren thule anron lu chuan meya hal fire an ni tur thu asoya US in remna diplomacy asoy rang lain arukin ground attack arwa man ti asoy bok Pentagon chuan kar engemozat dai tur ground operation arwa man meka US Marine le Navy sipai sang tam tak Middle East an thleng thar meka ni Reuters in a report danin thakhat zet indona akal nu hian US Israel chuan Iran missile le drone le zong zinga mun thuma thena mun khat chau an lati chia ani Pakistan Saudi Arabia Turkey le Egypt Foreign Minister te chu Islamabad ta thu khomin indona ti top dan tur an la rel meka Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chuan herem na kong zo tura in biak na hi China in athlop tlat ti asoya ma se he in biak na hian US le Iran IO te antel lo thungani Israel chimlam Beersheba khopui naya niot Hovav Industrial Complex a kang meina satak ka chuaka hemi yawang hian chemical la ompu thei lau thon na a oma mi pui de chu anin chunga tomri turin riati ran ne IDF soidanin heng kang mei hi Iran missile fragmentemo alo dang tu interceptor noi tla wangemo ani theiani antiani Iran missile be na wangin Kuwaiti sipai som an hliama Kuwaitian ballistic missile som palile drone som pahni zat alo dang to ani Iran sarkar be na laka invenan Bahrain chuan tlaida rukatanga jingdar li inkara tuipui lama long fishing laser tlanti rak hapani Iran chuan Pakistan flag long somni zat chu Strait of Hormuz paltang aphal saka India bound LPG tanker pahni point him takin het tuipui kong hi an paltlang bok Israelin Lebanona chanchin bumi pathum Ali Soib Fatima Foni le au naupa Mohammed Foni atha na awanga lung oilo na satak ka chuang nuwa pathiam ni khan an vui liamani Iran Supreme Leader Thar Mustafa chuan Iraq mi puite hna thu cha thonin lom thuwa khila ma se indona intrana tangin mi pui mu ala in lan mi alo thung Iran sarkar chuan anram chunga mi somthum pangalai sipai mun pui lo cover le thudik lo the dara pui naman bokani Israel sipai chuan inrin desan khan Iran khopui terana be puian thaka Iranin tuipui lama man tural thuam an siam na mun Marine Industry Organization chu an kap chena sa le heta hian tui nuai long le ral thuam rang an siam thina ni Tel Aviv le Haifa khopuya mi sang tam takin indo pui du lo na an lan tira police tan mi som pariat vel an mana Israel chunga sarkar lakalung oilo na anasa to hleni
Houthis te chuan avoi mi nan chaw ni jing khan Israel an be ve le a be chun zom zel an tum thu an soi bok ani Houthis firfiak te hian Israel laka hian be pui an thak non thu nem hetin malam huna po chun zom zel an tum thu an puanga Houthis sipai thu puang tu ya hia sari chuan Israel sipai omna mun poimo tak tak chu cruise missile le drone mangin an be thu a puanga he be na hi Israelin Iran a be na atop ma chu an chun zom zel don ti a soi bok Houthis sian Israel an be masak beratanga dar kar som ni paliral main avoi ni nan Israel him be le ni Iran Foreign Ministry chuan US le Israelin Iran chunga University le Research Center te tumlok sa renga an be chu adem le a Isfahan le Tehran University te chu be an nia hei hi Iranin an namro hlua an ngai te ti chiat tumna nia an riat thuan soi ani Yamena Houthis helte hian Israel chimlam mun rang ranga avoi ni na atan be pui hin thak le a Houthis sipai thu puang tu ya hia sari chuan cruise missile le drone tam tak mangin Israel sipai ta mun poimo an lu chua thu hi asoya he be na hi Iran le Hezbollah te thok tu na an be na ani thu le Israelin a che vel a be na atop san ma chu be chun zom zelan tum thu a soi bokani Israel le US chanchin bu ta chuan Houthis te hian eilat khopui po drone manga be an tum thu an tar langa ma se Israel chuan missile pakhat chu an lo dang manani Israel lai li lama bet semes naya Istaol muna missile latla a BBC chuan video pahni amu chian nuwa chiat na thleng hi adik ngei ti anem het he missile tlak na muna hian building le lir thei tam tak achia a mi som pahni velin liaman tuar bok Israel Air Force te chuan engwanga he missile hi lo dang man lo nge an ni ti an zir chiang me kani US munpui Cencom chuan an long lian USS Tripoli chu Middle East che vela athen to thuwa puanga USian sipai tam tak atir donem ti zona atam hle a ma se Marco Rubio chuan sipai tir ngai lova Iran chu ne antum thu asoyani zetop ni khan US Marine le Sailor sang thum zanga vel Middle East an thlenga anni hi Strait of Hormuz Iranin akhar honle antum na antel rin ania tuipui chunga thliar ka rang laka beipui an thakani poin anin pe hle ti tarlan ani US Central Command chuan indo antrana tangin target sing khat le sang khat chuang an bei to ti an soibok Al Jazeera in March ni som ni pariat le ni som ni pakwa pathian ni sang ni som ni paruk chunga indo na chanchin thara tarlan dan chuan Tehran khopui chung le a che vela voi tam tak boma puaka khopui chung mi pui ta chuan nasataka angin dot thuan soi Israel chuan Iranin tuipui lamaral thuam an siam na mun Marine Industry Organization an bei thuan soya ma se Iran lam chuan mi pui te in le tuida khom na water storage thengin bei ani thuan soi thungani Lebanon Health Ministry in antarlan danin Israelin Southern Lebanon abeina mi somdang an thile to kafar tepnita mi pathum man thia palian hiambok der zarania mi pasari an thia pariat an hiambok Lebanon sipai pakhat corporal po hebeina hian athi ti riatani Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan US sipai ta chuan Iran leilung ngeya ronlu antumani chuan krem muna chantirin kan tilum vek don ti in vau khan na thuwa soya US in rem na chungchanga soila hian leilama ground invasion sipai manga lu chua arwa manreng nia ariat thuwa soibok United Arab Emirates UAE chuan aramin Iranian mipuite apek to resident permit golden visa thlengin achiat le veka Iranian ten UAE a ansum vaibel chezanga som thumzet an nei chu sarkarin a khen sak thei turangai ani pokani Israel chuan Tehran khopui chunga Al Arabi TV station chu thlona mangin na beya building a hian chiatna na satak ka thlenga na thok mi enge mozatan hiambok Iran chuan Saudi Arabia a US base abeina US sarkar thlona man tole poimo tak AWSCS E3 Sentry chu
an ka thak sak ngei ti an soinon le ni Trump patan than tur har satak tak au mek thu Reuters chuan ti hian aron ta langa Trump chuan Iran nena indona hi ti len zel nge ani anga in rem na siama top na zon tur ti thutluk na asiama ngai ta a Iran chuan Trump pathil tum dik tak chung changa rin hlel an nei na sa lebok khovel huapa NRG oil le gas man asan chho zel lai le mi puin an thlop na approval rating an hiam tial tial lai hian Donald Trump chuan Iran nena thakhat zet anin do nuwa than tur har satak ama chon meka in rem na du thu sam tok lo tak siama in do na chu asan nge ani anga sipai chak na manga bo zuya a presidency hial ngong thei in do na rei tak chung lu chil ti hi adu than angai ta diplomacy lama thom atam viau na a Trump chuan US le Israel tangdun malak na chu Middle East buaina dar zel tur ven na lama ala hlotling lei theilawani Iran chuan Gulf biala oil le gas thon chu na tuipui kong chu ala block lata chu ba ka Iran bial chung mun rang ranga missile le drone mga beina an la chun zom reng bok thlir na rang ranga tanga thlir tu te zo na lian ber chu Trump hian adu than na nge ya atran khovel energy supply ti buai khep to tu in do na hi ati top don nge abel cha don ti hi ni Trump chuan a ho te hne na in do na top chin nei lo forever war chu pumpel adu thu le in biak na manga chua na kong zon adu thu a rila karlia tanga kar rukvel chung chau in do na hi akal puyang ti a soi to kha vong tat turin na ril boka ma se White House ho tu pakhat chuan chu hun tiam chu arin tlak vak to lo thua soi chuti lai vek chuan in biak na a hlotin lo chuan sipai chakna na sa jok mana Trump hian avau bokani President Trump chuan US sipai sang tam tak bial chunga atir lu bel zela Iran chu vau rang boka ti lui na mga inrem na nei pui atum na ani rualin hei hian in do na rei tak o a US a ruai lut theya chu chu American mi pui voter setan thillomom ani lo thungang mithiam dang te soidan chuan US hian Operation Epic Fury mangin Iran sipai chakna le nuclear mun pui be le repa chumi nuwa ne na kan changta tia chua san mai po atum thut theyani antia ma se ripui kong poi mo Strait of Hormuz ain hon le phot lo chuan ne na puan ngot chu om zenei lova a chal theyang antiani Trump hian amma khan US chu pon lam indona a nu lu lo tur thu alo tiam fowa ma se ama le Israelin an tran tak indona dar zel hi athunun hlei theilo meka mi pui muwa ne na thu soideu rang ma se sumdon na mun market lama mang angte nem turin indona hi azo thuai don ti thu chua siam turin a hote atur na sa le rampathil riat swalian berchu Iranin phuba alak na satdan hi ani Iran hian an missile le drone na nei ang te mangin Israel le Gulf from nai vai te akapa Strait of Hormuz adang pingtlat boxi hei hian khovel pum economy angor hingani White House thupuang tu chuan Trump le a ho te hian Iranin tuipui kong adan hi an lo rin lok sa thu le an hon le thoi an rin thuwa soya ma se Trump mang an na tilang tu chu Iranin tuipui kong an hon lo chuan an power grid ti chiat sak atum thu a soi kha a thul le ria in biak na hun siam nan ni som chung hun apot sei le ta ani kha tun hnaya mi pui ngai dan an lak na he in do na hi American mi pui tam zok in an du lo hle a Trump pathlop tu mega group te point thlop viau in langma se oil man asan zel chuan a political base politics a in ha na ber akal san ve theya a om zia chu ama vote tu ten an thlau thla thei ti na ni Trump approval rating chu za somthum paruka atlan yam to a hei hi avoi ni na ata na White House alu nuwa anyam ber lai ani nge ani Trump hian sipai man athanga ni chuan Irana oil lak na poimo Kirk Island emo an nuclear da na munte be atum theya ba se hei hian Iraq le Afghanistan angkhan indona top nei lova anuk lut theya US sipai nun na tam tak an chan pha thei bokani
tundin huna chuan Donald Trump hian khovel chu rin thu vel mai maya ala kwal tir me kani voi khat chu sungdon na mun ti zia omnan thu chua nem tak asiama anu loka energy man ti sang le thei khopa vau khan na khau tak achua le boka Laura Blumenfeld ta soidan chuan Trump hian in kal deuh dewa thu soi hi athiam ple a hei hian a mel mate chu andin mun tur Halloween asiam kwal vel thina ni atiani Iran president Masoud Pezeshkian le Iran sipai thil ti thei ber Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ho tu amat vahidi te inkar po atang leni in an soya thu nei na in chu na atheng me kani president Pezeshkian hian Israel le US na na indo na kai noya thutluk na chu sarkar civilian government kuta om turin na dua ma se IRGC ho tu vahidi hian apom lawani IRGC lamin president chu ram siam that na konga eng ma ti theilo ti in an soi sela president ero chuan IRGC chet dan awanga ram economy achiat pha le thuwa soithung IRGC hian president Hinor Luyen an mirin ber Mohammed Bagher Zolgadar chu National Security Council secretary an ruat tirani ram chung economy atlu chemeka mipui an mang ang le a indona awanga harsat na a ma ain eile in man hi za a somnga chuangin asang to a thil than khat phei chu za a som sari atanga somriat lain irana hian a to to ni sarkar na thok tam tak abik takin zirtir tu tele sipai than khat te chuan thathum chung lo an la to lova hei hian sarkar la kalung oi lo na a thlen na sa le lo pek lo le indona awanga an chau to awangin sipai security forces jinga sarkar thlop lo le bang du an tam pha ani Iran sarkar hi achung rila tangin ake chetan ti ariata mi puita chuan Norus Persian New Year po lim takin an mang theilowa sarkar laka lung oilo na nasatak achua le an ring le ni Israel sipaya tlang sang le vur mun bika thiam na nei Alpinist unit te chuan Syria atangin Lebanon ram rian kana hemi chungchang hi thu nei tu ten avoi khatna tan thalak den annem hetani Syria lama Mount Hermon atangin Lebanon simlam Mount Dov mun thleng vur kara ke in ankala hel ho mun puile thuruk te zong chuak turin vur mun le tlang khokrok takara intelligence anla khomani e operation hi vur kar le tlang ram chetak kara nei ani awangin he unit te chau hian hetiang na hi an thok theiani Trump sarkar noya US Secretary of State Marco Rubio le EU how to kajakalas te chu G7 meeting anin yalna samaya Europe lamin Russia chu Iran tran puitu ani awangin US chu Russia la ka khau turin nandua ma se US ro chuan Ukraine boina hi Europe boina anga ngaya kalsan atum deuh ni in alangani US sarkar thar hian NATO chu defensive alliance ma ni inven na chau ni lovin US in Iran abe na hian US thop turin abe seya hei hian US le atrian tra Europe ram te inkara ti chhle ni US intelligence thudon danin thakhat zet indona akal nu hian Iran missile nei zong zinga mun thuma thena mun khat chau an lati chiat sak theya mun thuma thena mun khat thi chu an be na bomin afu nge ya ma se bomin afu bek po hi an ti chiat vek lo riat chian ani lova levungin achil telemo avaya chevek lova athen lai chia emo ani theya an ngai ani mun thuma thena mun ni chu mun him tak underground bunker le tanela an la thurutlat ni riat ania US official le Reuters report in an tarlan dan chuan Iran hian an missile te hi leng nuai mun thuk taka an thuruk thina wangin ti chiat vek a har hle a chuwangin an missile mun thuma thena mun khat za a som thuma tanga som thum pathum vel chau ti chia angin an lain chari ani he report atang hi chuan Iran hian ral thuam alanga hle ti na ania hei wang hi nge ni Trumpan in rem na siam pui atung veo poin Iran lam hi an la tang tlat mai ani US sarkar Pentagon chuan Iran ram chunga sipai tirlu
ground operation kalpui dan tura boy pui mek thule chu chuan kar engemaw zat chhunga dai thei don ti Jerusalem Post le Washington Post te chuan anon ta lang ve le a he operation hi President Donald Trump an apom pui ani chuan kar engemaw zat chhunga dai thei dona Iran rampum pui lak full scale invasion ani don lova special operation sipai thiam bik te chet na le mun thlan chua bik chau be na aniang leilama sipai tirlu hi chu US sipai tan po hian a hlaom le don ni in an ngaya hei hi Trumpan apum to le to lo riat ala ni lo White House thupuang tu Caroline Leavitt soidanin Pentagon na chu President du thlan tur option siam sak ania thutluk na ero ala omlo ati thuthar ber March ni som thum jing lam thlenga thuthar an neya chuan Pentagon US Defense Department chuan Iran ram chunga lu chil dan tur ground operation ruam man na rang rang an siam to a ma se hei hi full scale invasion rampum lu chil na ni lovin thakhat te mo chau dai tur extended rate le mun poimo lak sakte ani President Trump chuan bo in thleng hian he plan hi ala pompui lovani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Pentagon hian President nena du thlan tur tam thei ang ber an pe a ma se chu chu President in thutluk na asiam to ti na ani lo ti enaron soile ni ruam man na du thlan turan pek zinga hian Irana oil export na mun poimo Khark Island lak sakle Strait of Hormuz bula coastal area a ral thuam da khom na mun beite atelani pathian ni March ni som ni le pakwa khan US sipai marine sang thum zanga chuang Middle East an thleng thara ma se hi mun poimo ven himnan le har satna a thut po a an loin ren lok theina na ti aniri antiani US sipai ho tulok te chuan Irana Khark Island lak chu a poimo berni in an thria a Iran oil zor chu azong zong za a somkwa hi he thliar kar tang hian akal chuaka March ni som pathum khan US chuan he thliar kar hi alokap to ani kha ma se Trumpan oil mun puite kan ti chelo kan kalsan atiani Michael Eisenstadt military expert soidanin Khark Island be hi a hlaom le thei a chan chu Iranin drone le artillery mangin olsam takin an beilet thei dona Khark Island ai chuan Strait of Hormuz chevela Iran missile da na munte be chu thilfin thlak zok ani thei ti in asoya March ni som le pariat khan US chuan he mun hi bom pound sanga mangin an lo bom to ani kha March ni som ni pakwa pathian ni khan US Marine sipai sang ni zanga le tuipui sipai sailor sang ni zanga zet chu Middle East an thleng thara heng sipai te hi USS Tripoli amphibious ready group manga ron thleng an nia Israel chuan Iran lamin missile le drone manga aron be renga wangin aral thuam dei sa missile interceptor achiat lo nan anda khol theinan afim khurtan leti Wall Street Journal chuan ata lang bokani Iranin missile tam tak aron ka chu renga wangin Israel hian aral thuam thaberber top tier interceptor te chu akiam chakhle a an thaphang ran deuh ni in atar lang advanced system call a interceptor thaberber Aero 2 le Aero 3 ballistic missile dang tura siam te chu ariral tem to awangin a trolbik tak taka chau man antum to ani a interception system thavut lo deuh zok ma se upgrade to David Sling le Iron Dome te chu missile lian zok dang turin an manglui tan ani Israel hian boruak lama inven na layar in cher chuan rang rang aneya chung te chu Aero 3 boruak pon exo atmospheric khenga ballistic missile dang theini in anei tlem to awangin an khol meka David Sling missile thlok lai le thlona medium range lodan na niin ballistic missile lian dang turin an manglui mekani Iron Dome rocket le drone short range dang tura duan niin tuna chuan ral thuam la omzok dang turin arwala kap chuakin amang tan mekani Iran hian Israel ral thuam neisa stockpile ti heksak vek katuma chu strategy of attrition antiani Israelin a interceptor thaberber aman zo chuan Iranin ral thuam chakle lian zok missile chakbek aron ka huna
Israelin invent na tur anei lo thei don ani Israel hian ral thuam interceptor anei belvat lo chuan adin mun ader thong le dona US President Trump le Pentagon te point ral thuam thon bel dan tur le sipai tirlu ground operation dan tur an ngai tua phata ani Israel sipai IDF ho tu te chuan mi pui te hna van bo ruak lama invent na hi za a hlo tlin ngai lo awangin safe room mun hima tomzel turin an ngen reng bokani jinsa Jewish Institute for National Security of America report thar the eroding seal chuan Iranin achet dan athak dang lam mek ti atar langa in do tan tir lama khan US le Israel te hian Iran missile le drone za somkwa an lo kap thatheya ma se Iran hian missile tam tak aron ka lu reng awangin Israel le Gulf ram te UAE Kuwait le adang ten ral thuam an nei sa a heu chak le interceptor pakhat hi missile pakhat ain ato fe zoka siam chwa le nan hun po adu rei bok Iran hian missile te ain chung missile te long mu thei tu radar system le satellite dish te abitum masa a hei hian invent na air defense ati chle ani Iran hian ral thuam tom zok mangin ral thuam to tak tak ati heksak meka sa hit drone he drone hi aman atloma US dollar singa atanga sing sari mante ania ma se athlo niam thina wangin radarin amuman lo fowa ballistic missile ain a hlo tling zoka target afu nem zokani Iran hian ballistic missile cluster bomb chunga bomb te zok tam tak in phuma manga missile pakhat chunga bomb te reuh te somni palia tanga somriat zette a om theya loka thlak ni ma se mun hlataka adat awangin mi puita na hlaom hle March ni som pathuma tanga ni somni pahni inkar khan Iran cluster munition manwang hian Israel khopui chunga missile fuzat chu za a pathuma tangin za a somni pasaria asang chhoto ani jinsa analysis antarlan danin Gulf ram te hian anral thuam nei sa an mang heu na sa hle to a Bahrain chuan anei sa za a somriat pasari an mang to nia khiatani UAE le Kuwait hian an nei sa za a somsari pangavel an mang to a Qatarin za a somri vel a mang to bok hei hian indona arei po le Israel le athian tha te din mun ader thong ti atar langani Israel le US ten Iran ral thuam ka chuana an be na satawangin Iran missile ka chua zathi atlem tial ve thawa March ni thum khan Iran hian launcher zathumaneya March ni som pakhat ani meu chuan za somruk chau anei to boruak lama in be na awangin boruak atot hle a khiat swal aum fo bok March ni khata po khan we chuan mel malam in do tho na amo tia alo khiat swal awangin US sipai tho na F-15E pathum lai alo kap thato ani IRGC chuan March ni somti le pakwa pathian ni khan thu chua siamin pathian ni jing khan through promise for operation 86 wave to multi-stage format akal pui ani thua puanga IRGC aerospace force le navy sipai ta chuan hebia le US le Israel target ta chu missile le drone mangin bei puyan thak ti an soi thu chua antar la danin bei pui thak na tho khat na hian missile le drone manga bei ania air le drone operational infrastructure baka US base ral thuam da khom na mun Victoria Arif jan le Al Khars tepo bei ani IRGC chuan anulama US le Israel sipai te firfiak sipai te in thumna baka komala pol nena inzom element te chu mun ranga chiang taka bei ani thuwa soiboka arat Negev le Tel Aviv Erbil US Fifth Fleet le Al Dafra tepo atelani hei baka hian hebiala meikhu le bompuak na satak te US thona magtaduai tam takman anti chiat thalak te hebiala US nena inzom ram official le media outlet ten Iran bei pui thak chungchanga report sensora thubbo tura an malak na chu atitop ni in asoi bokani Iran sarkar thupuang tu Ibrahim Zolfakari chuan pathian ni March ni somti pakwa sang ni somti parukhan US sarkar laka vau khan na natak asiama Zolfakari chuan
US President Donald Trump an Iran thliar kar island lak le leilama sipai tirlu atum na chu thil ni theilo unrealistic ti in a soya US sipai te tan chiat na satak le mual phona athleng don ti asoya US sipai te chu tuna po mun hlaom taka anding meka an base chia atanga tlan chia in khopui chunga an biru mek ni in a soi he thupuang tu hian US sipai ho tu tele sipai te chu Persian Gulf tuipuya lu an tumani chuan chumi hmuna chuan thi na le boral na an ma chon don ti asoya US sipai te chu Persian Gulf tuipuya sak te choa an chang nge yang ti in asoi bokani Iran sipai te chuan hetiang hun hirei tak an lo nga to thu le lo chang le tura anin pe reng thua tar langa Zolfagari chuan US ruai tu te chu Iran chanchin history zir turin angena Iran ram lo lu chua tum tu masa te chiat dang zir turin na tia thutluk na dik lo wanga US sipai tam tak an thi lo nan film khur turin na cha ani US le Israel te hian Iran ram chung mun rang military le civilian an kap to a chiat na satak ka thleng to ani Iran chuan phubalak nan US le Israel mun puita chu missile le drone mangina beile verenga hewau khan na hian US in sipai Irana alu tir atumna ground operation chu Iran lamin huai sen takin anlong nga reng ti ata langa Persian Gulf chevel chu indona tual zol hlaom taka achang theidon ni in alang mekani IRGC statement an talan danin Saudi Arabia a US base an thona poipo tak pakhat an kap chiati an tar langa he thona hi E3 AWACS Airborne Warning and Control System spy aircraft ani he thona hi mel mathli thainan le sipai ho tu ten indona thunun nan command and control atana an man berania he be na hi IRGC Aerospace Force sipai ten missile le drone an be na nia Al-Khars base US ral thuam da khom na le thona refueling aircraft dang te po an kap telani AWACS thona hi US sipai tan chuan an mit anga poimo ania achunga radar lian taka oma mel ma thona le missile te la taka tangin amuthe ani indona muna thona dang te mandan tur alo hril thina he thona hi a chetak tak ani chuan US sipai te boruak lama anin ven na le an thli thlai na ati buai thei le don ani BBC verify chuan he thalak hi aron tar langa he thona hi thalak atang hi chuan a chenge ti alanga ma se heng thalak te hi chiam chapaniam ti ero riat ani lovani IRGC chuan Tehran University of Science and Technology le Isfahan University of Technology te bei ani awangin phubala kan tum thuan soya Middle East rama American le Israeli University zongzong te chu bei theireng anni to antia University na thok zirlai le a che velami puyom te chu annun na hum himnan University atang kilometer khatahla a om turin an thrilani Iran hian an University pakhat anti chiat sak aya University pahni ti chiat sak vek an tum thuan soiboka Washington chuan Iran ram huna March ni som thum sang ni som ni paru otan chundar som pahni main Iran University te bei ani kha officialin atem na thuwa puang turani he deadline chunga US sarkar angoi rengani chuan IRGC hian University te bei hi atan ngal donani he vau khan na hi thil dik lo le laom tak ani lain Jerusalem Post tarlan danin thil thleng dang aum thunga IRGC sipai te hian Israel le US bei na pumpel nan mi puite ven him tumna angalang sin University school le damdo in hospital chunga te an mun puiten son lut meka mi puite hum him tura ma an lak mek lai hian sipai te an lo lu ve awangin heng mun hi be ani pha mi puitan a hlom zual le ani ati Iran sipai te an sahim nana mi pui tamna muna an bi ruk dan chu an video masalama chiang zokin kan ron tar lang to a chiang zok ka tar lang ngai to lo tura ngayang Israel chimlam Negev desata Niot Hovav industrial zona Iran missile mo ake noi sarpnel atlak awangin kang may na sa takat suwaka hemun hi chemical le lo hlom siam na muna ni awangin sarkar chuan hazardous material incident tur le damdoi hlom aput theiti in apuanga
che vela na thok te chu mun him protected structure pan hal turin a riat tira khua athim nu poin mei khuna satak mu tur ala renga ni pathian ni march ni som ni pakwa khan Iran khopui lai lia thlona atanga beina air strike voi tam taka thlenga University of Science and Technology le mundangaral thuam siam na mun pui military industry te an be ani Iran an nuclear ral thuam siam na atana poimo arak heavy water facility le adakan yellow cake production te chu be ni in chiat na sataka thlenga busar nuclear power plant po be telani Strait of Hormuz bula bandar khamir long cholna kuai chu US le Israel sipaitan an beya mi panga an thiani Iran thop tu po rang ten region chung mun rang an be ve boka Iran sipai IRGC chuan UAE a imal le Bahrain alba aluminium siam na mun lian tak te chu drone le missile mangin an beya UAE sipai chuan darkar som ni pali chungin Iran missile som paruk le drone som li pahni an lo dangani Kuwait International Airport radar station chu drone manga be ania sipai som velin hiam an tuarani Iraka US consulate le military base te po drone in beitum ma se US sipai ten an lo kap thlamana ni Yamena Houthi sipai te chuan Israel lam hoin ballistic missile an ka chu bel le a indona hian antel vereng don ti an soinon le bokani tukin jing thleng khan teran khopui mun rang abik takin asode military base naya te khopui chimlama te thlonari le thilpuak ri hriat turala omrenga mei khudum po mutura omrenga ni indona ti top dan kongjangin Pakistan Egypt Turkey le Saudi Arabia ruai tu te chu Islamabad an lein komrenga ma se Iran le US lam hian in rem nakong an la zo du lo mel leria chundar som pani nulama IRGC vauna kha engtin nge akal sel don ti chu khovel mit fukna ani le me kani Friday VL siama thujiak mai thak chun zom te ang Iran indoni som thumna Ukraine aron lange Houthi so ron inrolin khovel ati lau thong India pantur LPG phurlong pani chuan Hormuz Strait apal tlanga Indian Navy long ten anron escort tunkara Mumbai an thlenrin ni in an pani hian LPG metric ton singkwa sangli velan phur India sarkar chuan India long som pariat le ayan kol tu zali somriat panga vel Hormuz vela hian an latang khang ti an talang Saudi Arabia Turkey le Egypt foreign minister theu te chu Islamabad Pakistana Iran war ti top dan tur chung changa anin mukhoma an thurel chiang taka puanzar alanilo Pakistan hi US le Iran anin rem theinan aphu sapol ania US rotna Iran tena thelut tu po ani Zelensky Persian Gulf March nisom hi parukhan Ukrainian President Zelensky chuan Saudi Arabia atlo thuta Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman nen Jeddah in huin kumsom chung defense lama thodun na turan ziak Gulf ramle Ukraine defense deal masaberani March nisom hi pariata Qatara tumlein kumsomatan tho defense deal azia puile Qatara tangin UAE atumzui UAE nen po defense deal in remna an nei to in deal kalphung tur an finalize meka an ziak fel thei trap Zelensky chuan pathian ni khan Jordan atlo le a azin chana meeting poibo atiringot Gulf lama Zelensky ron langnol hian chan thatak kanaya Iran war a international darkar somsari pani chungin Patriot interceptor missile zariat pathum vel ka chu ani Patriot hi Gulf ram US thurwal puiten an mangti kan riat vek kha Zelensky chuan Ukraine hian Russian missile ka thlak nan heti zat Patriot interceptor missile kan nei ve ngai lo kumsang ni som ni pani nulama heti zat kan la nei lo ati US yan thlakhata Patriot missile somruk atanga somruk panga vel asiam chuaka kum khata azasari atanga zariat vel ani chu West Asia Patriot kum khat siam vel darkar somsari pani chunginan mangjawani kha Iran hi Russia nena sahit 136 drone technology transfer Jiran true le Jiran dang te Russia in asiam thei chan ani Jiran drone te hi Ukraine beinan Russia in apmang masa em ani Ukraine chuan
interceptor drone siamin a hlotling le Russian drone sang tam tak an lokat thlatoni ti chuan Gulf ram te mamo riain sahid drone ka na tur kan siam sakang chewanga kan mamo Patriot missile min pe ve thung ula aron tita ani Patriot hi Ukrainian Russian ballistic missile ka thak nan amamo ema adu khop anei lovani Zelensky hian electronic jamming technology le specialist na te atiam bok Gulf ram ten Ukrainian interceptor drone mantlom mangin Iranian drone an kap thatheyanga Ukrainian amamo Patriot missile anei bokang win-win aniang drone lama Ukrainian mithiam zani borvel te chu Gulf ram te puin UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait le Jordan te deploy an ni mek bok Ukraine inven na poimo Patriot interceptor missile West Asia mang heklutuk chu Zelensky hian alapoi don ti arhathiama aron chevatani Houthis hole Gate of Tears kanriat angin Iran Yemeni proxy hell Houthis ho chu indona muala anon zuang lut veta atum ni nan cruise missile le drone in Israel an bay Israelin a operation achol san ma chu be zelan latum Houthis ho ron tel ve hi apoi theidon fu mai Hormuz Strait hel na kong dap ani ve renga Saudi Aramco chuan Red Sea tuipui rek lai Bab el Mandeb hei hi Gate of Tears ti na ani helam hi a on meka Aramco hian pipe kaltlangin Red Sea kama yan bu pota oil barrel magtadwai tam tak pamlutin Bab el Mandeb kaltlangin longin athon chuaka tun maa athon chua zatero aphalo le shipping company oil siap tu company le adang te chuan Hormuz lama nilo Red Sea lama kal anin ti mu chomek ma se Red Sea longkong rek zim lai Bab el Mandeb hi block rem lutuk ani le tlat mai Bab el Mandeb hi Red Sea le Indian Ocean zom tu ni in Yemen le Horn of Africa in kara aom Asia atanga Europe kaltur Suez Canal paltlang te chuan Bab el Mandeb hi an paltlang vek angai kong dang aom lo US Energy Information Administration tarlan danin khovel oil thon chua za a som pahni vel le bungro thon chua za a som ni panga vel chuan helai kong hi an paltlang ni tin thin Houthi so hian atul chuan helai kong hi an block mai tur thuan puang Iran hian khovel oil thon chua za a som thum pahni vel an control ani chu Hormuz paltlang za a som ti le Bab el Mandeb za a som pahni du than tur dang om chun ni ta chu Africa khomwal pui hel kwala Cape of Good Hope South Africa bulatanga kal ani dai mai ni soma tanga ni som pali vel zetin helama tanga kal hian amuang zok insurance man atobi ka fuel le hun a hebi chu chuan oil le bungroman ati tawang atwar tu tur chu mostaba emo tram nilovin mi puite kan ne kumsang ni som ni pathuma tanga sang ni som ni panga thleng khan Houthi so hian Red Sea long zavel an beito a mi pali ti lumin long pahni an kapil hewang hian Suez Canal kal tlanga long kalpo sing ni sang ruvela tangin sing khat sang ni jasari vela atatha ani chuwangin Houthi so ron lang hian khovel ati lau thong hle ani in soi thaina ngai lo ramila min ngong thei thil thleng poimo thlir na mai ani e thil dang lam chak zia te po reng thowila abe bom dang thirang ni khata long pahni zel kaltirin Iran chuan Pakistan long som ni Hormuz Strait apal tlang tirta a Iran chuan Gulf rama US University campus te beya awawa Qatar Texas A&M le Northwestern University te Abu Dhabi NYU campus le adang dang te an soiri Abu Dhabi khovela aluminium siam chuan lian ber pahni na chu Iranin abe le bok oil gas man atiam theilawa IMF chuan oil man za a soma apun hian inflation za a bial point pali velin asan pha economy thanna za a bial point pakhat panga velin atnuk yambok ati Kuwait International Airport chu don manga be nin fuel tank afu a kang me na sataka chuak bok airport a an radar system a chena sa lebok USS Gerald R. Ford chuan clear car Greece atangin split Croatia atheng heta hian repair aniang US chuan aircraft carrier dang USS
George H.W. Bush a deploy US ain puwa cha sau meka Trump chuan Iran a target sang thum zanga somnga pali an la nei thuwa soyani French drama G7 foreign minister te into khomna Marco Rubio chu Iran laka US strategy le atum soi turin annora a soi chiang fak thailo Jerusalem police te chuan Iran nen anin dolai ani awanga security chuan lamin Catholic ko ran huai tulok ten Palm Sunday lom nana Church of the Holy Sepulchre an man an rem tilo Catholic mun pui Italy alom lo le Prime Minister Giorgia Meloni chuan Jerusalem police te chu dem le Italian Foreign Minister Antonio Tajani point Israel rama Italy palai nena Israel dem na thu ril chon tur athonani Iranian Prince Sultan Air Base Saudi Arabia abe na wangin US spy plane E3 Airborne Warning and Control System AWACS chu achevek hetlo na hi US dollar million za thumatanga million zanga manvel nin darkar khata US dollar singruk saruk za somni parukvel a airal tun maya rai tak chu US satellite company ten West Asia Indo na hong thalak anti chuak muang chapchar le ramdang satellite thalak atangin an muta thowani Osma Vandan thingtang khua US Israel airstrike awangin mi paruk anthibok he khua hi terana tanga kilometer zathum somthum pathum vela hla ani Israel rama Beersheba atanga kilometer kwa vela hla Niot Hovav industrial zone ami chemical siam na muncho Iranian missile na deng fuwa chemical la leak aum lau thon thila mi pui ta chu in chunga tom turati anni Iranian ho an boy to hle a pathian ni khan Iraq ram ria salam cha kaltlangin Iranian tam tak chu Iraq an lut eile in oil man tom zoka le turin le internet mang turin aniber Irana hian thakhat vel chu internet an block ta Terana Al Arabi TV channel building chu US Israel airstrike in an phin dar vek Irana hian muntin muntanga apuak dum reng maya an ram chu liang hing tuar zo hlim hlol ang mai anita heti chung hian Hormuz Strait le Bab el Mandeb an la control awangin an la por ani US sian Irana target sing khat sang khat vel zet an chu cheto nun na chan sang ni som sari paruk anom to a zan ni som paruk chunau pangan ni liam tuar phei chu sing ni sang ruk zanga vel zet to in nau pang sang khat za sari som ruk pasari vel antel bokani